Da gajing temu ban penjor gajing yaki ban penbor ke sorkar jela bakade ban wengkam shipor no mardor yaki he pulet ke jela lor gajing syasiat yap ubat Chesterfield thangkhiu. Haka khat santrek unai lor kinong elam jong kisor boper na kaleng kerilum khasi bajantia kle kendolang ha maulai put muri. Bat kila thau sendon de kasur kabri uhnyo trep. Hagani gajing elang lajiat i orang ba asnong ka maulai put muri ubat Sylvester Kurba komu chairman jong kasur kabri uhnyo trep. Balarai ru ban kersha ni kejing dawa jong kesur kinong maulai kata ban wengkam no shipor gilayut ki he pulit kejela kenang bagajing tokit jong ke judicial inquiry kan long ke bakoi uba Sylvester Kurba ulong bagajing tawe kesur kebri uhnyo trap kalong ban pen klanco sho ya kejing ki ban pen kongo ke sorkar ban wengkam shipor ki he pulit kejela bat chen kit sapa ra kesiti sho menteri rang ba kejela u Conrad Kongkal Sangma. Ulong balada ke sorkar jela kadang le akuman ke jing dawa ke sur ke briu nyu trap kan sejong jingelang ban syemi ki pat kisenjam. Ki representative na ki district repair ki pen pau be ya ke jing sokhia halor ke jing sya penyap dusman jo ki kun samna jo ni nakapur bat ki pen pau be ta sur ba ngim kwa ba kani kan nangja in future na ta daw ni form ya kan sur jo ka briu nyu trap kalong ban yada na ke jing ini kijing ja siap niap lep di kun samna jungi ha ka puar ki bandang wan bat kijing penrem kolong baik halor kijing lek ben yap ya riu bolon pai sekelanti ke badai dan rai ke baja kolong kijing ja bersusi bat lase kijing yap jung ba siris kadai kijing kerku na minta keberi nyotrep jungi bermara ya kijing teli jong baro ki pai ba nong song sinong jong beri nyo trap hi kamat ka bangi lei kendo kan long be kimat jong kasur jong nong mulai ki balaya nakmat ngin bu dien be ya ki jing tho ki ba kasur nong mulai la de pai te mengi ru gin ya ya ki tu hi ki ju kimat dan kasur ki nong mulai kan ne be kan ya teli be bat kasur ki nong mulai kan ya be kan rei kan ne kasur jong nyo trap kolong ban pen klang ya ki jing ya ki kolong ba ka jingkuman jong sarkar bersim action ya gitu ki jingdawa jong sur nong mulai hangne ngim dan seng balang baro ide isur jong hunyo trap ngim simjiet ya kinu ki seng balang ne bat ki bawan hangne baro khai ye ide ki basokhia nam ta gari jai kunriu nam ta ka imlang ka salang bat na ka banta ki khun samla banyada ya ka lawe ki jongti mengila ta ni mena ba ki seng balang ino tidak mengenai kata ke kamien itu ke kamien yang saya pendek mah nomor ke judon hi no ru te ya kata ke kamien saya pendek hapo kasur jong kinong mulai nomor ba kadon ke jing ja su bakla hang ne hang tai na tai te mlei lai kata ngin saya pendek ba kasur jong kinong mulai te kali kasur jong ke beri jong trap kan nom dan jing ya dai ba katu ke jing mi jong ki ne na ka meeting mereka sur beri juga ini dan kita kenal mereka pun dia tam apa sosial media apa kajumi kajumi sur tam tak tu kan ni gunung melam pada katakanlah mesti bukan fauna saja bukan hikmat atau gunung sini tempat yang di sini bangunan itu berpisah di di kalau dunia mah hanga simet yang keren ni tak ngim dai bangiwan sekali beta kebangin ang padiasna popularity karensan bangan yele election kita tekan kita no bidan baik hi ma ya kata nomor ba kanjak bendrio jungi te sir ba filami hikmat gila ang baik tu kai election kenai kejimi dengan hakani beta kalong ba ngai i kini kena samla ki dai tracing ham mo kami Islam hiru ya kan syukur dapat bahar marba kamde besok konsumi mak dengan disuruhan baik sekefil ada baik bah pada kasihan kepada engkau kebangalai sekejingalang kalau hatnya terik apa Indo sport lah berbur kirang buat senang gitu jangan mulai buat kini kiseng halang leper gitu dengan lagi kata di keren kejuki kalau bagi keren nado kemensiam dah bagi mut banyak sena rensan banyak election nah tak tahu ngasadan bentalang hakani ka ban mi sekhmat te berak sekata ngasumi baik pun guest speaker ngamdan benta kesur juga mulai di organisasi kita ada guest speaker ubah ngamtip bangan
ngasusu tunat nomor boleh kedai isu juga im ke yap juga jadi beliau i ngelak dan benta hake imlang salang lah kata pusnya milah i ya ke jinglong ke jiman juga jadi beliau ini nanti kada ngampu apa ngan susat ya ledi ha puak kamera hendak keren siapa ke jadi beliau marba makwa hiba kunum nur ingin contribute nam tar jadi beliau kat bidang ilmu di Islam dan ribut orang penilai election kam dan ini but kata apa di jumlah bantik de nomor boleh lain di politician berfakiat dengan dikalenti dan ribut orang ngasimet ngam dan dimut tekan sandur boleh pat jumlah bantik sandur boleh jumlah